ino rero tukaba tukerekeje ko bita Neymar na Cristiano na Messi. Ngira ngo murabazi bano bantu ukuntu bafite ikintu bise imishote n'imishwa yo ikintu bita guconga akantu bisa agapira bakakerekeza muri cyo bita goro neza. Ubu rero uwo bita Cristiano ari mu gahinda gakomeye nyuma yo gupfusha imipira ihambaye yose, igihe bamuhagaye icyo bita kufura akanga kuyiteranya guterwa n'imisi. Uyu musuti rero ngo ni Cristiano yuko yanze gutera no kufura. Abafana bose bibajije impamvu ari kwanga gutera kufura kubera ko yari ari kubasebya gusigana n'imisi, nyaguhabwa kato nyaguterwa amacumu nyuma yuko yanze gutirira kufura. Abafana barababaye ku rwego n'abatoza bahise banemesha inama yo kugira ngo bamenye ikintu bise uyu mwoyo yagize. Rero Cristiano n'uwo bita Messi ubu ngubu akaba ari kumuntu si ikintu bise etape zirenze mama yangu, utuntu bise uducenga. Uyu mwana w'umucenga azi gukata ari kubereka icyo bita ubunyunyuko aho ngaho muri za Amerika, muri za Washington ari kubatatsana n'abatatamura. Ngira ngo murabizi ejo bundi yagiye muri Mexico arababereka icyo bita ubweyeye, yabakubise ikintu bise ubunyunyuko abahata ikintu bise ikirenge abereka ukuntu bisa azi gucenga. Umwana bita Cristiano Ronaldo aricara arika. Amakuru rero y'ubunyunyuko ari kuvamo hahandi ndani mu kizuru nuko iyi mitimbi y'imitereri iyi misega yari iri kurebera ukuntu uwo bita Messi King arimo gukata umupira yerekera muri gol. Nyuma rero yuko Cristiano afashe ikintu bise ubunyunyuko yaje mu kibuga rwose yarabaye muncelinci. Impamvu rero yabaye muncelinci akaba yabaye agacecuru k'agasaza ni ukubera yuko basigaye bamukubita ikintu bise amapasi akaga kuyatera hehe muri gol. Uyu mugentleman ari gusebya ikintu bise abafana. Muri kino gikombe cy'isi ashobora kuzatahana ikintu bise ubunyunyuko. Njye ndabivuze pe, njye ngira umunwa munini ndabivuze. Messi rero ubu ngubu tuvugana akaba amaze kwegukana utuntu bise uduhigo tugera kuri 10 kuri 14. Uyu bita Cristiano rero nyuma yuko yanze gutsinda ibitego bigera muri 3 byose, harimo penalty, harimo na nuza na kufra, harimo na passe bari bamuhaye mo hagati mu kibuga akanga kuyicenga neza nyagucengwa n'imisi. Ngo uyu mutipa ngo ashobora kuba yari yariye ikintu bise isosi n'ubugari abamo, bikaba byari byamuriye mu nda akaba yari gutaka ikintu bise urufuzi mu kibuga. Abafana bakaba aribyo bakeka yuko bishobora kuba byaratumije yanga kugira yanga guterira kufura kandi rakufura uwayiteye yayishyizemo. Ibi rero byatumije abantu bazana mitwe akantu ka question mark. Aka kantu ka question mark niyo kaje mu bintu by'umuntu bita bipfa. Andi makuru rwose ashyushye yo mu gafutu yasohotse nuko bita Neymar yagarutse mu kibuga. Yagarutse mu kibuga mu gikombe cy'isi ashaka kugira ngo yerekane yuko uyu mugentleman ari many actor. Nyuma yuko rero asohotse mu ikipe yiwe akasohoka asezeye byagaragara yuko atazongera gukina, ariko burya nawe umugentleman yagurwamo amabinga yari yarakoze icyo bita plan B agaba igitero. Iki gitero yari yakigabye iwabo muri Brazil kugira ngo azabone amahirwe yo kugira yo gukina mu gikombe cy'isi. Nubwo yinjire mu gakipe gaciriritse ariko byamuhesheje amahirwe yo kugira yo kujya gukina mu gikombe cy'isi. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo yatangiye kugira guhatana gasha amakoki. Rero ubu ngubu ngo byifashe gute? Nyaherehera nyuma yuko uwo bita Cristiano bamukubise intoryi bakenda kuzimereramo, yavuze yuko nyuma yuko yanze gutera ari amakufra n'amapenalty byose ngakabihereza abandi ngo nuko ngibyo byamuryaga. Kandi murabizi umuti uvura ikintu bise bya n'umucumitana. Ubwo rero niba yaravuye ku mugore we adacumitanye simbizi. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Ubu rero ubu bunyunyuko mbahaye nukuvuga ngo ni ibanga. Ubu bunyunyuko ni ibanga. Cristiano rero akaba yisubiyeho uyu mugentleman dukura cyane akaba yakubise amabaze gutera ibitego bigera muri bingahe muri 10.
ibitego bigera mu 10 nibyo amaze gutsinda muri kino gikombe cy'isi. Ibi bitego 10 yabitsinze byose ahawe amapase arenga 6. Mama yangu. Nukubanga ibitego yishakiye ni ibitego bingahe? 4. Uwanja wake kaingia sasa. Urumvamo akantu ka supporting. Mwikaisha. Nukubanga ubunyonyoko ntaga gikoresha speed nk'iyo yari afite mu myaka yashize. Uyu mugentleman rero tukubona agiye kutubana muzehe bakora. Ubundi muzehe bakora twari tumuzi nk'umuzehe bakora wo mu Rwanda rwa Gasabo. Uyu mugentleman bamwita Batizo Megastar, niwe wiswe rino zina muzehe bakora mu Rwanda rwa Gasabo. None twabonye undi muzehe bakora uri hariya muri Iburayi uri gukina umupira. Uyu mushinga ntara akaba yadusebeje, ariko nyuma yo kudusebya ubu ngubu Neymar akaba yagarutse. Nyuma yo kugaruka kwa Neymar ubu tukaba dufite igihangange Messi King Big Production. Uyu mwana w'umushikazi rero akaba amaze gutsinda ibitego bigera kuri 15. Urumva ararusha uwo bita Cristiano ibitego 8. Nyagwaga kato rero ngo ni Cristiano ubu ngubu ntago ari kubibona ko bari kumurya isata bwenge. Mama yangu. Nyuma yo kuza rero yarazibye amatwi n'amaso ntago akibona neza mu izamu kuri yatunyerezayo umupira. Bya bindi byo gutsinda igitego yarangiza ngakagira ngo bu byavuyeho asigaye nyara mu kibuga. Ubu nukuvuga ngo uwo bita Messi ari kugenda afata icyo bita King neza mu Rwanda rwose ari kuhacana ikintu bisi mucyo. Iyi mikaya nukurukungu rukuru. Ubu ngubu nukuvuga ngo icyo bita baro mu kibuga mu gikombe cy'isi reka nze ndaje ibereke neza gatangukana. Mama yangu. Game over. Niba ngiye kubazanira ubunyonyoko rero bwo mu gikombe cy'isi, mukande like na share na comment. Ibi bintu byo kutakora comment rwose ntago mbishaka. Nimwongera ntago ngiye nakongera kubaha amakuru yo mu ndani. Fresh nigi rero ubu nagira mbabwire yuko urwambariro rugeze hehe ahamanuka. Kubera ko Cristiano agomba gukina uko ashoboye kose akagira nawe ibitego birenze ibya Messi kugira ngo iriya barondoro izagira ute izamuhabwe. Ariko njyewe nk'umuntu ufana Messi uwo bita King Big Production ngomba ingwe Messi agomba agomba gutwara ino barandoro y'uyu mwaka. Barandoro ni barandoro cyane barondoro. Mama yangu we nukuvuga ngo rero ibi bitego Messi amaze gutsinda 15 birasabwa yuko ejo bundi azajya mu kibuga nanone agomba kongera ibindi 5 bikaba 20. Cristiano rero azaba hawe ikintu bise ubunyonyoko n'ikintu bise itape, kuko natsinda byise azatsinda 2 bihita bihinduka ibitego 10 rero mu gihe Messi azaba afite 20 urumva ko azaba ari kumurushaho ikintu bise intera n'ubunyonyoko burebure. Rero ngewe nk'umuntu w'umumenero ngewe nagira mapikire yuko uwo bita Neymar ari uje kuba number 2, kuko Cristiano Ronaldo turabona yarabaye ikintu bise invetera. Wagira agasigaye afata ikintu bise ubunyonyoko n'ubugari amateke ntagakiyata. Nukuvuga ngo Neymar niwe tuvana tukanaha n'amahirwe yo kuza agafata n'umwanya wa 2 nyuma y'uko umwanya wa mbere tuwufitiye nde uwo bita Messi. Messi rero nahabwa intebe nka King Big Production kubera yuko iyo ntebe arayemewe. Ubu ngubu amaze kwigaragaza rwose muri kino gikombe cy'isi aduhereza ubunyonyoko n'ibyishimo. Ingegera rero zitabyumva